bahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iki cyumweru tariki ya 12 ukwezi kwa kane 2026. Dore ingingo z'ingenzi y'aya makuru agiye kwibandaho. Nyuma yo gusabwa na benshi mu banyamasi n'abanyarucuro, General Laurent Nkunda yabagiye kurekurwa n'u Rwanda akajya gufasha amakenga kuyobora AFC M23 ngimerewe nabi cyane muri iyi minsi. Ikibazo kirahango kiri hagati yabo n'uwitwa Joseph Kabila ufitanye ibibazo na General Laurent Nkunda kuri ubu bose bari igoma. Naho Sergeant Robert aravuga ko AFC M23 ubu ngo bari gufatwa miri. Intambara na Sukhoi rero muri Minembwe ngo yaravuze ubuha. Minembwe na gace kamaze kubisibaniro rya twirwaneho AFC M23 ndetse n'ihuriro rya mitwe irwanya ubutegetsi bwa M23 ya Congo harimo FARDC, Wazalendo ndetse n'abandi. Naho wamenyekanye nka Semuhungu Eric umutinganyi bikavuga ko ari umutinganyi yatawe muri yombi, nyamara ibyo akurikiranyweho ntabwo RIB igeze ibitangaza. N'ubwa mbere RIB ishize ivuze ko yataye umuntu muri yombi ariko nivuge ibyo akurikiranyweho. Biravuga ko akurikiranyweho ariko gufata umwana w'umuhungu ku ngufu utujuje imyaka. Ibi kandi biri mu byatumye yirukanwa muri Leta z'Amerika Amerika kuko naho yashinjwaga icyaha cyo gufata ku ngufu uwo bahuje igitsina. Nawe witwa Gitifu Sebatware kuri X aravuga ko General Kayumba ari ikigwari, Kayumba Nyamwasa, kuba ataza kubwira abanyarwanda ubwicanyi bwo muri komine Giti muri Byumba na Rukomo mu gihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Ngo niwe wari umuhuza bikorwa wabwo mu gitabo rero cya Judy Leva cyitwa In Place of Blood. Kayumba ashinjwa ibyaha by'intambara na jenoside bitabarika, ariko General Kayumba we yaryomyeho nta kintu ashaka kuvuga. Naho Apotre Mbayahaga w'umurundi akomeje kwifatira abanyarwanda ku gahanga, ati niba Kagame adatinya Jean-Luc Habyarimana amutindaho kubera iki? Niba se General Habyarimana amaze imyaka 32 ishize yarishe akaba umwana yaramusize afite imyaka 3, ni gute yumva ibyaha byase yakongera kubiterura akabishira kuri uyu mwana w'umuziranenge? Naho Amerika na Iran byananiwe kumvikana. JD Vance, Vice Perezida wa Amerika, avuga ko Iran yanze ibyifuzo byabo kandi ko intambara ishobora kongera kubura ndetse n'umuhora wa Hormuz ukaba ushobora gufungwa none bya burundu mu gihe n'amasezerano aragerwaho. Ikaze rero makuru yacu ku buryo burambuye. Iyi ni No Lie Talk Show aho dukubitira ikinyuma hakubuye. Kora share, subscribe na like. Nyuma yo gusabwa na benshi ndetse no gushidikanya ko u Rwanda rwafasha AFC M23 mu gihe rufungiye abanyamasi n'abanyarucuro, General wabo Laurent Nkunda watangije CNDP, kuri ubu hari amakuru atari ivumba avuga ko General Laurent Nkunda yaba ari mu nzira zo kurekurwa n'u Rwanda akajya gufasha General Makenga kuyobora AFC M23. Abasengura politiki hafi baravuga ko hakiri ikibazo ariko hagati ya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Congo ndetse na General Laurent Nkunda kuko ajya gufatwa n'umuri n'ibibazo byari biri. Laurent Nkunda ni General ukunzwe n'abantu benshi muri M23 ndetse bivugwa ko akunzwe kuba yabakunzwe kurusha na Makenga. Uyu General Nkunda yayoboye CNDP inyeshyamba zirwanya leta ya Congo zo mu bwoko bw'abatutsi. Nubwo bivuga gutya ariko abandi bavuga ko u Rwanda rutapfa kumurekura kuko rumwibikiye, hakaba ari turufu ikomeye ruzashira kuri Kinshasa mu gihe icyo ari cyo cyose. Kumusiga hanze M23 birufasha kuba hari iyindi turufu rwabona mu gihe M23 bikubiswe inshuro ikamenengana. Amakuru yacu yakomereze kuri Sergeant Robert aho avuga ko AFC M23 n'utukiri mu makuru y'inyeshyamba n'intambara ubu ngo bari gufatwa miri ku rugamba. Avuga ko intambara na Sukhoi muri Minembwe ngo bivuze ubuhuha kandi gutaka kwinyeshyamba ko zimerewe nabi Kisekedi ari kuzirasa ngo ibyo ari intege nke bigaragara ko zimaze gukubitwa inshuro.
Minembwe ni agace ngo kamaze kuba isibaniro rya Twirwaneho AFC M23 n'ihuriro rya leta rirwanya izi nyeshyamba rya FARDC. Abanenga Sergeant Robert avuga ko yanga u Rwanda ndetse yabangiye ingata. Kuri ubu amakuru yose yatanga yaba ari ibinyoma kuko nta kintu cyiza yifuriza u Rwanda. Hari n'abadatinya kumwita inyanga Rwanda. Ni amakuru kuri No Live ukomeje gutega amatwi dukubitira ikinyoma ko Eric Semuhungu mu Rwanda ari mu makuru cyane nyuma yo gutabwa muri yombi avanywe ku rwibutso rwa Nyanza. Bivugwa ko Rebu yamutaye muri yombi nyuma yo gufata umwana w'umuhungu ku ngufu tuje imyaka 18 bahuje ibitsina. Biravugwa ko nyine akurikiranyweho gufata uyu mwana nubwo Rebu itigeze itangaza mu by'ukuri ibyo Eric Semuhungu afungiwe. Eric Semuhungu twabwira ko ari umunyarwanda wabaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza nabwo kwirukanwa azira gufata ku ngufu abagabo bahuje ibitsina. Eric Semuhungu yemerera ko ari umutinganyi ndetse yashoboye no kubyumvisha abantu ku buryo mu Rwanda basigaye babyumva. Naho witwa Gitifu Sebatware kuri X aravuga ko General Kayumba yaba ari ikigwari kuva ataza kubwira abanyarwanda ubwicanyi bwo muri komine Giti, muri Byumba n'ahandi ndetse na za Rukomo, aho ngo yarayoboye ubwicanyi ari ukuriye ubutasi bwa DMI ku rugamba rwa FPR. Ngo niwe wari umuhuzabikorwa wabwo. Rero mu gitabo cya Judireva uyu Gitifu Sebatware yasharinze kuri X avuga ko muri iki gitabo Kayumba ashinjwa ibyaha by'intambara na jenoside byibasiye abahutu bikabica bikabarigisa bikabajugunya, aho bamwe bahamagarwa kwitaba inama maze bakitaba Imana. N'ibirego Kayumba ahakana yivuye inyuma akavuga ko akazi ke kari akazi ko kurwana na FARDC katari karimo ako kwica ko n'aba barapfuye bari collateral damage cyangwa se abaguye mu ntambara, kuko mu ntambara abantu baba batarasa amashaza. Mu Burundi Apotre Mbayahaga akomeje kwifatira abanyarwanda ku gahanga, aho yongeye kuvuga ko Perezida Kagame atinya Jarike Habyarimana kuko atamutindaho mu mvugo mu mbwirwaruhame zose asigaye akora. Ngo kandi hasanga Perezida adakwiye kuziza Jarike Habyarimana se kuko se yapfuye afite mu myaka 3. Niba rero yapfuye yarishe ibyo nagakwiye kubizana ku mwana wakuriye hanze akiga neza ndetse akaba ashaka kugera ku butegetsi biciye mu mahoro. Mbayahaga Apotre Mbayahaga abanyarwanda bakunda kuvuga ko yegereye Neva ndetse ibitekerezo bye ari ibitekerezo bya politiki y'u Burundi. Mbayahaga ibyo bihakana yivuye inyuma akavuga ko ari umukozi w'Imana ndetse rwose akaba nta kindi avuga usibye ibitekerezo bye gusa n'ahantu bihuriye n'ibitekerezo bya politiki iri mu Burundi. Abanyarwanda bamushinja kwanga igihugu ndetse no kwihisha inyuma y'umutaka wa CNDD-FDD ubundi akakibasira. Intambara rero zihora ari ingazango turwane hagati ya Mbayahaga ndetse n'abavugira leta y'u Rwanda hariya mu mujyi wa Kigali ku mbuga nkoranyambaga. Reka dusaza amakuru yacu ku ntambara ya Iran, aho imishyikirano yaberaga muri Pakistan Islamabad yakubise igihwereye bataha batumvikanye. Amerika na Iran rero byananiwe kumvikana. Vice President J.D. Vance wa Amerika avuga ko Iran yanze ibyifuzo byabo kandi bashoboye kwibwira umurongo ntarengwa. Ngareke iby'umurongo ntarengwa Iran ntabwo bikozwa, ikavuga ko izarwana kugeza ku munota wa nyuma. Iran ivuga ko utayicira abayobozi bose n'urangiza ngo uze utanga amategeko, gaho izarwana umuhenerezo bagapfa bigenga aho gupfa ari abacakara, nk'uko Minisitiri w'Abanyamahanga Aragashi wa Iran yabitangarije ibinyamakuru. Reka rero tubashimire kubwo kubana natwe, mukora share, subscribe na like, dukomeze kubitira ikinyoma kubuye. Ari makuru yacu ni ku isaha ya saa 8 saa 9 z'i Kigali. Uwiteka bane namwe, bye bye.